Chukiala Higher Secondary School ahem kiki malong ita ke meme ajok lam ki keklang. Lakhain ko rapo nilip MSC constituency ka parlo. Chukiala ahawara long Higher Secondary School upgradation ahem kiki maputhak. Ita mate bridge ke meme det aputhak lam ki keklang. Headmaster mate Principal Dr. Ranjit Rohan Parta SMC mai pu bapuram rong pi teaching staff la pencherok tora tum anparta. Pirangkia bitung atum pen matiwanga cheklo ne phain korni. Adimaklong homridam si kikim kirang bomalong kado kabelang cari dunlo. Cetong sararapen lang cari pon terapi ita mate breaks abang akile kaning joy no mate duplicate kawan rong ajok ningkang samse cepak lang pon. Dr. Ranjit Rohang pen ferang keteno kaning je pon ke Asam Sarkar la pen Karbino Thomas Konsela long kete ke ding doan apan akiro pilo. Athema la puan ador ke sohem nilip arat apan lo Charlie hem panong lor pen nangki pia pot chorolo. Bonta contractor abang aning ke hodoko ajok ita duplicate wan rong apot ning samse. La pen lasu ita ke larbek nangji puse lam tepak lang pon. Kontraktor apan akimi ita wan nangji puse Dr. Ranjit Rohang pen lam ring pen 5 kilo. Bonda kontraktor abang lam kang tang pen kethak rong ajok ning oi ning kiduk dukoglo puta ning jepon. Lapu SMC amai pu bapuram rong pi pen kaning jepon sita. Lapu son ador ki sohem ke kimrang pame nangji. SMC apan tang kahi ki sita nang pinang ne. Bonta sai ke klema bang mise nangji. Lapen hormonta akimi ason pensi kimrang ponangji puta ning jepon. Puja Construction Bokajan Main Contractor Agarwar, Subcontractor Surjo Amsi, Nilipen Philip Tiso Loti Kimi News Karbiang Long. Dasana ndakla Chukiala High School long tikim kerang pambama hemalong Desember ita kahinu ko lam ki klang puthak nang di school principal hoi pen ko pila ke puji nang di henta. To kechengsi media court depan choro parpik lo ladak Chukiala Higher Secondary School building construction sulibom long nang ka homri pen pot. Asi Nilemen Dr. Ranjit Rohang Principal Chukiala Higher Secondary School, Headmaster Chukiala High School. Kechengsi bangke ilitum Assam State Government atum aphan ilitum ahin pensame public hoy, SMDC hoy, Chukiala Higher Secondary Staff hoy pensame choro public lo, la penke Kalbang lo Autonomous Council atum panstame. Laso Chukiala High School to Chukiala Higher Secondary School upgradation na pipon thega pot alang di zaman stame choro public lo. Laso na taxi hoptai siap prang dak laso a school along ekesam foundation day ceremony along setame iletum kaching honnai honorable CM Dr. Tuliram Rohang alang lirideng pensi laso along e pensame sompon lo etum kado kawis tame ning arong parpik lo athe nile balong etum college awe higher secondary awe ton head jong sini tum darana pi university awe setame laso Chukiala High School penon Chukiala Higher Secondary update abangke upgrade to abangke etum kado kawe ni lebarat stamening arong parpik lo dak Chukiala Higher Secondary staff tum chot kalilo lake asili tum asel ason si man lo lake asili tum ching hon pik puwai put sitame ladak ke claim a contractor binong abangke la bangke bokajan puja construction pu malwari amonet agorwal tame dak ke palang do na bangke nut subcontractor do la bangke Surya Amsi pu missing amunit bon tame alang li methang dak chewang we pensi mistri temban si la material pine ke paklo ayata lang don tha pu po alang kaning je bangke ek nomor ita sina paklo loke pu sining je asi atumi ni dak bang lo ni li methang aso staff tawe ni university dak bang lo ita lang lo mane 2 nomor tali 3rd class ana ita sing paklo rong amasi la so report bang ni li ako la subcontractor phan phun lo si 5 kilo nili phan ke ranna ke charge hoya niom no mane headmaster po di amana be pin pen nili phan mane lamkang tang pen nang sedeng kot pan senang that physically dat po ek nomor ita senang paklo ke nang hodak chelang no naing ke ni li le chelang no ning bang ma contractor si chelang nang bang lo solam ta dola alang li metang sen chelang nai alang ni je bang ke mistri tum dolo ke ek nomor pisi ek nomor kali dat po alang achar do kok pen abang ladak bang bepin na humri re pin pen ek nomor 2 nomor ku pusalang analyze tek po non itum da ing thulo inje phun dat kelang ita kala pen masi ejong la bangke ek nomor kali poke rat kado kawe pini tek prong lo ke la so pasini tum bangke ningkang samse chepaklang lo athema la so a project 354.75 lakhs mane 3 crore 54 lakhs 75,000
atangka la so kim kerang apan asam government panang panong tang lo la si la so por hut ni tum non yong si chelang don de plote kim bom yong chelang de pote mukim ada pi bang ke siksak pigi po yone pensi non ni tum rat kado kawi same thur pak lo atema la so chukela higher secondary school ke headmaster jungjong phan gali SMDC president secretary tuman gali kado kawe nile barat lokachali so matom phan si panong pon la si mesen pen nang sila so hem kim ponrang nai pusini tuma kemang pini chingro pet pen la so kemang pachun nang ji pen si ni tum la dak ka chetong lo la sinon pen abangke nile tum la so ita abang reject plot si akimi ita bang pi ponang po la pen ke semen setame a proportion a ratio chimlai le okay penang ana tum kelang tum do la so semen setame isi a ratio pi pen si pajum pen si kim ponrang ponai pusini hin pen chuning ni pano la pen ki jusi bang nili ke than kang tung bang la halo jeni li dak principal in charge setame nili phan work order isina tanang pipe la pen jun to la engineering drawing la so building a drawing setame nili phan pipe nili lata ki tuli dun bo i alang tumlong site verification ke bang hosi nili mathang mobile pen si turin plep tami isi arondo je head of the institute phan bang ke work order lo piwek nang ji la pen engineering a lo piwek nang ji ni tum chini do nang ji tan nil phantal an akan plot si atum bang kelason claim lo ta claim lo to la bang ke nili an pathiam de lo ta kim lo mesen pen kim ponang po athema ni tuma kemang bang ke mesen pen si la so construction chun nang ji ni tum mistri tum phan pasik sak si alang tum matha bang ke kam nang pasik sak pason si kaning ji kam nang paklem long tha pu se kaning ji a kam claim ri pu pe ni le tum claim moi with best quality mesen si pinang ji palam lo tanong bangke kandidat sino bangke 2 nombor ita semen proportion chimilai le lapen ke aku foundation along sitame latum interlocking la so brick bang si pirong lo la bangke engineer to meta recommend away palam ta dokok lo la hello ne tama kemang bang choro papik lo kado sipini non madak chukela high school hemnong nani kim kerang bomanong nang tum jasamet la SMDC nari si president hoi pen abang so school hani kim kerang puthak nang pila pukan ji to aprangsi adoko be media court de mata ni akero pilona tu maso chokla secondary so building ikem long nang ke home report la sinilemen bapuram rong pi chokla high secondary school along SMDC president pini la so media pen itum pachini nang ko thekela pulo ladakh state government pen itum phan la so chokla high secondary school along itum phan building si nang pi la so building kiki malong nitum asap nilet kwalilo kado kabe chelang si mane ladak kikim kerang long hormu murkha memidet asini tum ni theklong lo ita mukhata meme minli bangke athela so bangke ni tum ni lebara phana bangke si ni tum ke government upana pi bangta ni tum ni rong piglo si ba phe sona scheme ke ni tum phala social secondary school long ke longwer bi la sini tum ba ke non itum ini SMDC hola pe rat staff pen kado ko bi a principal to pen itum chelang si la pang itum chelang do makanang ji la so lam pen matha sini tum bang ke la so lam pulo ningkang samse mane hormu bang mese nang ji quality a bosu bang senang ji pusin to matha dam si monopi la so school bang jong si not pen jong si foundation pen jong si ita no lipurun te la da bang ke building ta theuji la so building mo rubrai lipun te da ka sik sak te tanji la pen ke hok do uji la sini like hin pe kan ni je la pen ita ta non tek long ji ita jo ni dak tinggi ho ita ni ho ye jo ita ta jo 2 nombor ita bina kelas lai bang ningang samse alam si nili SMCC hoi pen sitame paklang si nili nang to pulo la se misen na quality bang se hormortar pen nangji la pen building bang misen na ipusi a contractor pen chenglok kado ka be ni tum pini dak staff tum pen rata tum pen sina tum ma thengol alam ni nili lam thela ansin je chalo kadong si nang phan ka pon je lam lo la bang so school hem kim kerang punje phan jasamet contractor la tum pen la tum SMDC tum phong ba ka chitong la ching kilong pason do ma na tum nilie bangke contractor panda chini ne contractor mata nil phanang chini hola sub contractor pune masi pune pine bang e phong dak nili phanang chitong lo mana bangke mune bangta kopine sub ingtang hoi nang na arleng lam the go sitai to kar be kali bona muni ke
asi ni tum bangga tanggal hai bangga pudam dia tang da tum ke kam ta paklem bom nang tum thang na pun ta bostu bang misen nang pumana building bang misen nang las ke la so bostu bang tum ke ni le bra da pan so school asukala secondary pang kai ta tum long we de ye posi le pong long bang si bostu bang misen nang pu jing si ni inten mata da isi kening je dun jin nge hang bangala lo labang so higher secondary school building abang ke ilitum Kachinghon state government laban ke Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen ilitum phan nang pilo laban labang so hem ke ilitum phan ajir ding klui phan stame ale do pikpo stame non isi ilitum tek pon long bangala lo labang so hem ki kim a foundation along ki use a brick sai hui bang ilitum tek pon long lo labang so ita bang ke lapuan ning tek long ita kalidat iltum ka dowera chini hem ki kim bulotang te foundation ke ingchok long nang ji thir klong nang ji foundation pen pe thir pon klong se mo hem arjab ham anse tame thang ka siksa ka veda jibon tame foundation pen jong si week o bulotang te iltum a hem parjab kram ta thek seta me labang so hem ajir ding de ji lasi contractor alaban subcontractor tum pha chuning rita la hello la kenil tuma property rata tuma property lo lapen la person over sai kenil tum ke wang journey ke long le data thek la sinil tum non ke long ahot nal tum phan ka chering rigel halo nal tum la me sen panel tum phan kim pinang ji lapen materials ki use ans tame especially la bricks hai hue bang nil tum number 1 quality of bricks mo ha ki use pen nang ki kim pon nang ki kim pi pa meje phan sinil tum ma hin pen chuning ripon lo la halo nil hin pen ning je dunya bang ka Chukela higher secondary school to building junto bunai ase itu ita tu mane public or aru to school SMDC aru school principal aso belagini ita complain kore ase itu ita bikhoy apni ki korba তো স্যার কি কম আমি তো দেখাত তো এটা তো বেয়া আসলে 2 নম্বৰ এটা হয় 1 নম্বৰ তো নহয় আর আমি তো কমপ্লেইন দিয়ে দিছো ড্রাইভারক যে এটার লগত কমপ্লেইন হবই এতিয়া তো কাম বন্ধ কৰিব দিছে বন্ধই আছে এটা সঁচাকে 2 নম্বৰ হয় নে 1 নম্বৰ হয় 2 নম্বৰ হিসাবে কি korba 2 নম্বৰ তো 1 নম্বৰ তো কেতিয়া কব নোৱাৰো 2 নম্বৰ তো 2 নম্বরই 2 নম্বরই আছে মানে এই বিষয় জন্তু ita tu বর্তমানে এটা 2 নম্বৰ আছে আমি আছে এই কারণটো আপনার কন্ট্রাক্টরক জনাই দিছে জনাই দিছে কি কৰে কন্ট্রাক্টর তো কাম বন্ধ কৰিব দিছে কাম বন্ধ কৰিব মানে আমাৰ হেডমাস্টারে বন্ধ কৰিব দিছে এতিয়া তো কন্ট্রাক্টর যদি আমাক মাল দিয়ে তেনেহলে তো বেলেগ মাল দিলে তো কাম কৰিম যদি কয় এটু কৰিব দিয়ে তো এটু কৰিম এটু পিছত কি হয় জানো এতিয়া কিন্তু কাম বন্ধ কৰিব দিছে কালি